Lamsogo norno zonon chini Kokborok Science CBSE YouTube channel te chini singpor line live process chapter ni is a part 12 tutorial topic nga the human respiratory system. Okay, sini je tini ni tutorial lo sini je human respiratory system no porina sekang sing kisa por line plants rogo bomtike respiration তাই আমসারা সং আম পড়নাই যে সিম্পল অ্যানিমালস যেমন নি যে ইউনিসেলুলার অ্যানিমাল যেমন এমই বা প্যারামেসিয়াম আমসারা নি যে আর্টওয়ার্ম নি যে ফ্রগস ফিশ এটসেট্রা আমতি অ্যানিমালস রগবো বাহিকে রেসপিরেশন নং আমনি বেফ্রে বসং তিনি পড়লাইনি তে আমর পরিবেশ কাছে থানাইছে নি যে হিউম্যান রেসপিরেটরি সিস্টেম সো নাইলিয়ানো প্লান্টস রগবম দিকে রেসপিরেশন তাবুকনি নি যে ফার্স্ট পয়েন্ট tamni sijang naliano plants take in oxygen and gives out carbon dioxide during respiration process so plants roktam na han oxygen na po tai ni je respiration khai ga ka tam producing han carbon dioxide producing phote carbon dioxide no bungi soreni tiklai do gai am bai sing buji khaje plants rok tuma rokom ni respiration khai boro khayo aerobic respiration tabu ojaga no confuse tang di plants rok ojaga just one moment plants rock to sing to je saima mo jorti to plants rock to borok to tamna nobarni carbon dioxide no sunawo te borok tikhlai di ro tamno o gas no se tikhlai di ro oxygen no amte nin buji khable yes amo bo process ong amo actually photosynthesis process ong photosynthesis bufru ong photosynthesis ong salo tabuk ni je photosynthesis process ni je nobani carbon dioxide habo stomata tei stomata tei hab mani pore sini je blyo je habui tam khai je photosynthesis process of produce khayo je food a food no sung tam ni han sung no glucose ta o glucose produce khaitini kaise gas produce ung thango amung kha oxygen te oxygen khai sini stomata tei again nobara nokor pheu ne amsu jorti sung buji kha he doba kintu o photosynthesis 응리 동프루노 시니 제 respiration 함작나이 제 process bo solitung am baike sing bujilena okay taishang hai let me do a diagram of a leaf okay sini je photosynthesis process tam producing kha je glucose eba je food tai afruno tam producing kha je gas oxygen ni hamjaknai tai tabuk o je oxygen ni hamjaknai amo to actually blind ni phatar nokor thana he doba kintu am haya ko o je oxygen phataro nokori thana sekang blind ni phataro nokori thana sekang oxygen ta actually kama producing so o je oxygen rok actually o food no se ulta khamrnao help khayo khamnan bolta mo tomar process o sogi tuni kya respiration so je photosynthesis so je producing oxygen actually je sini je respiration no habuyo ten sini food ni hoje tamno tikhlayo energy the process no ni respiration process no energy logi te tam producing carbon dioxide gas but producing ta o carbon dioxide gas again ni je blind ni nokhri jawino o blyo tongto tinyo again tamno help khajaw nai photosynthesis now help khani I hope you can understand so tabuk o je carbon dioxide photosynthesis to khai tongo but amusara ni je nobani carbon dioxide bo habu because carbon dioxide enough ya je carbon dioxide je respiration process je produce mani je carbon dioxide amo ni je photosynthesis process no carry out khane bagi enough ya so again phatarni je carbon dioxide no bo apply te haman now tabuk ni je photosynthesis process je oxygen je produce nai amo to respiration habi tongo kintu ang as I have said lots of oxygen is produced excess amount of oxygen is produced there is lot of oxygen respiration no utilizing ya so excess oxygen je tomane am khabasi ni blaiti nongkhri thang so nor buji khana je respiration process plants obom tiki tabuk tek se kok sung muchu mandar nai je ni plants ro kuno specific respiratory organ ni krei sini je boromuni surong ja khaito lungs ni khaisa special organ to respiration khanya bagi kintu plants ro kuno am hai specific respiratory organ krei kintu bongni joto part no actually respiration khayo tak sung sini plant no to tin bago ba khayo plant ni je part ro tam ni han leaf ni no stem ni no tai root ni nia doba so plant ni o joto 3 parts no bongni borok individually borok respiration khayo direct nobar ni oxygen no na hare tai as a process of produce khayo je carbon dioxide so sing phali proceed khelian na sini chapter tebo bujina bari inge sing tago jaga sini je slide sumuk tonga kaisa plant tai sini je plant ni leaf stem tai root no tak sini je nobaro tongnai je oxygen amoni ni blaiti habo tai dini je
blaio biang di hap sini blaio sing bini je blai ni je lower surface tongo chigun hakram no sangtam hen je stomata ni no stomata ti habo te je respiration ma pore je produce na gas carbon dioxide nga ka ba again stomata tinya no bara non kri chang so amke lipo bomtike respiration ng amni bepare tak stem ni bepare na liana stem ko bomtike sini je respiration humani to sini je stem no naina sakang kisa stomata ni structure rok sang kisa naini liana bomte iko sini blai tayo blai ni je kabangma pardo no om hai hakor tong iko om hai hakor non sang tam hen sang no stomata so stomata tinyo gaseous exchange eba ni je oxygen tai carbon dioxide ni je exchange sungu yang tinyo exchange sungu respiration process ni bagita okay kesini o jaga ta isa video clip kaisa animated clip je jaga nor nugo je stomata open tai closing tongmani o stomata ko mo open kha ta khai closing kha jefru sini je stomata open go afru nini gas habi mano te gas nokri mano jefru stomata closing thango afru kuno gas nokri meya kuno gas habi meya Engke tabuk sung bujilaya sini je stem te hinga kai bahike nini gaseous exchange sung te bahike respiration nor nugui tonga ja kaisa image omo kaisa stem ni kaisa section of photo bumani te o jaga o je stem onor kaham ke khel khani khanga kai iko structure of nukna o structure kun ya structure rok actually chigon hakor small pores o pores no sung actually tam hen sung no lenticell ta o lenticell tinyo nini je oxygen no bani oxygen habo tei je respiration ma pore je produce na carbon dioxide yang tinyo nokri thango so taisa sini je lenticell ni je diagram no taisa clear ka bujile ni ko nini je amko bukhang ni bukur na ro ja phati ja ko ja kagjak eyo je kagjak je blam non sing lenticell ni no te yang tinyo direct nini gaseous exchange sung yang tin direct oxygen habo yang tinyo carbon dioxide bo nokri thango nge tabuk sung bujile na sini je yarango ngake bahike respiration sini yarang no iko jaga no rokno kaham ka nai ke sini yarang ni chigon ko chigon structure no ko mo omno sung tam ni hen omno sung no root hair eba nini yarang ni khnai ni kom rok tawa je root hair rok actually borok mar khe buni je bukur kri ja blenyo patla romdi omo kaisa root hair nga kala chomo kaisa root hair nga khe angki khorma draw khaike je bini je bukur o je bahan ikomo bele khe patla te asake patla je ha bisingo tongnai je oxygen ha bisingo oxygen tongam nor mutuman arne ha bisingo je tongnai oxygen rok aram se bukur tinyo parang thangai o root hair bisingo habi maniyo te o je root hair bisingo habi nei nini je respiration no khayo te respiration je produce na je carbon dioxide bo egin han he aram se bukur tinyo nokri phior nini o hao taisa taw o je oxygen rock te carbon dioxide rock o je root hair ni bahan eba bugurte aram se habi aram se nongkhormani je process no sung tamni hen sung no diffusion anu kicha nor mutu manar nai so nini je roots eba je nini je root hair ro bahike respiration nang ungo by the help of diffusion of oxygen and carbon dioxide gas anu kicha mutu narbi so blayo nga kai ungo stomata te stem hanga kai ungo lenticels te roots hanga kai ungo root hair te by the process called as diffusion hangke tabuk sung por lena respiration in animals ro bom dikhe respiration different animals ro paper songa por lena hangke norok je tabuk je nor ni je screen o je nuk tongmani omo kaisa unicellular animal aba je single cell islamjak animal amno sungtamni hansung no amoeba tai o amoeba borotong botongo nini water body seba tuiro ko tongo tai je tuyo tongnai je dissolve oxygen no bo bahain hai o je diffusion jangnai process by bo absorb khainao tai bini soryo je respiration ma pore je carbon dioxide je produce ma hanga kai again diffusion by no bungni je plasma membrane ti hai nokri phayo ngakani ni je o je tuyo je tongnai je oxygen amo diffusion ni process by bungni plasma membrane je habi thango te je produce na carbon dioxide hanga kai again diffusion process by bung plasma membrane ni nongkhari phayo okay omongka emoi ban pepare tagi gojaga norok tagisa nongni je screen je nukmani je image omongka ka tagisa unicellular animal amsung paramecium ni no paramecium tabuk o paramecium bo again je hai diffusion process banyo ni je tuyo je dissolve pungja oxygen no
paramecium tuion tongo te je tuio je dissolve ungjak oxygen no bungni plasma membrane ti direct diffusion bi nawo te je produce na carbon dioxide ke again diffusion help bino nini je plasma membrane ni parung thango nini je surrounding go okay tanor oja kaisa image nugui tongo am tonor jorno kamkan chhaimono tamo it's a artworm eba je kenjwa o je artworm rokni je sorino nai ni khang hake buni je body nai ni khang bor kisi kisi hayada they are like tangna phone selengma hai kisi tai ambagini buni je bukur no so moist skin eba kisi bukur ni no tai ni je artworm rokni bo kuno ekta specific respiratory organ tohni krui bungni je skin ni hinjaknai amno bungni respiratory organ mane no o skin tinyo borok nobar ni je oxygen no bungni bsak bising dawo tai je respiration je produce na carbon dioxide o bukur tinyo tai shani hai nobaro nokor phepiru so if question comes in your exam what is the respiratory organ in artworm your answer will be it is their moist skin eba kisi bukur okay sini ojaga next animal no nuk naum to norok joro no kangkai siniu tamo athuk tabu ko je athuk ni hinjak nai borok khe bungni khe respiration khanya bagi bomti organ tong bungni tongo gill ni hinjak nai je structure amno bungni respiratory organ o je gill ni hinjak nai am boro tong iko ojaga tong amo ang teksa slide no kangkai phunu no ojaga tong o je gill rok tamo khai actually je tuyo je tongnai dissolve oxygen tuyo to oxygen to oxygen hawi thango gill tui to gill ni hinjang structure o je oxygen absorb khainawo te soriudi rohoro oxygen no te oxygen ajaga respiration khema pore je carbon dioxide je produce wa ha khai again hain ho gill sopayo te gill tinyo ni tuyo nongkhori thang so finally gna gill bom tui ikonor nukna abklap bung ni je bklap na nuk khulok ka nga khai you will see these structures ajaga these are nothing but these are gills amrok no nasin gills ni hono to gills tinyo ni je tuini je oxygen habo tai tuini je soriu tone je carbon dioxide tinyo nongkhoi thong so amkhe ni prawns eba je athuk ni bepare tangnayano sung a ni bepare a ngake bahike respiration no khai eba ni je oxygen no bahike na te carbon dioxide byangti tiklai noro ojaga suijang mukhna sakau yang iko ojaga amtike gill nini mane no a rokni bo tamo boni respiratory organ bo gill tau borok sob somoy a rok non kaham khe nai ni khe nor nuga na a rok sob somoy khwak tong mane actually borok tam khai borok amo hamana mase borok bomtike hamana iko na diko borok khwak phung ha ke je tui boni bukhuk bising habu bukhuk bising habi thangroi borok a tui no bukhuk bising habu ke bong bokhok sogi nya tui otui boni bohoko sogiya boni special nini je tube tonga a tube actually boni uje boko bong je gills ne hanjana just tui phi o tui yang tise ai ke layu o tui lai furu yang tui laite je tuyo je tongnai je dissolve oxygen amo o je gill ne hanjana amo absorb khinaru te boni je soriu je tongnai carbon dioxide no ha ke again o tuyo dai furu so je tui yang ti kok phayo o je tui kok furu nini carbon dioxide bo kogi thango tai je a tuyo je tongnai oxygen khaba sori bising hawi thang o ja taiso diagram ki ja kam kana liano o ja norok nukna nini je o je gills hanjana amo kintu khudung haising tongo chikon haino kaham ke norok ani nokni nina amo babu sangje phura ano sayo afru naini ji kaham ka amo khudung haing tong tei oje khudung tinyo nini je tuiro haike life ru ngake o tuini je oxygen borok kusubi ampore o je boni soriwo je fish rongni je soriwo tone carbon dioxide nongkai yang tini yakadei ro so ultimately oxygen gnang tui habo bukugo tei carbon dioxide gnang tui nongkhoro boni je gill tei so amokhe fish rokni bepare taunor ojan nukna omokhai kaisa insect tuma insect mo omo to grasshopper te borno sung generally arthropod ni no class 9 ni je diversity in living organism nor kam ke bujike saimana na yongsa kuksar ono sung arthropod ni no to je yongsa kuksa mo o jaga to ang sudu cockroach ni grasshopper na example simina kam sar koma insect jemon spider phone hindi butterflies phone hindi cockroach phone hindi ni centipede millipede there are many types of insects o je insect rok borok bomtike je respiration khai borok khai actually khayo kaise
special blam buni chorio chigon blam tongu ang nasi kan ko nukan no chigon blam o blam dong sengtam ni han o blam no sengno spiracles o spiracles tinyo je nobar ni je oxygen habo tei je chori ni je carbon dioxide ke yang tinyo nongkori thong so je spiracle ni hanjang ni structure kisa kaham ka nailiana te buni respiratory system no te kisa bujilanya chesta kaliana iko norok o jaga naini di o kosom go hakor nor nukna eyom kha spiracle so mongkha hakor o hakor ultimately tamong thangbo pipung thango je grasshopper eba ni cook ni besak bisingo bo actually pipung thango a pipe no kha sengtam ni han sengno trachea tai trachea baksa jaga tamong bo balloon haike phuli thong tai iko nukna nang kabama balloon nukna jaga o balloon rong kha sengno air sacs ta o air sac ni je o je nobar no bong soribo sogi respiration ngai te o oxygen tam produce khani carbon dioxide produce khani mane respiration carbon dioxide produce ngai te o carbon dioxide again chini je air sac ko hap pai te air sac ni again chini spiracles te carbon dioxide phatara nonghartanai so oxygen bo yang tinyo habo tai ni carbon dioxide bo yang tinyo nongkoru so what is the respiratory system respiratory organ in arthropod eba cockroach eba grasshopper ni singa kai our answer will be it is spiracles. Okay, तो अझ किसा एनिमेटेड भिडियो त न नाइने दि अझ जे yang digini je spiracles thing ha ke oxygen hap to mono phunugo tai nor nuk nau je air sac phuli mani nga o je air sac phuli o jaga oxygen habu ma khabarta tai oxygen utilize ma pore ha ke ni je carbon dioxide producing thango tai carbon dioxide yang ni tolani je spiracles ti nongkhri thang no jaga phunujak this is just a simple animation okay anyway tabuk phaikia yonglarok eba frogs ta yonglarok ni khai borok khai bumti ke bung ni respiration khai ta yonglarok they are very typical they are very different tabuk ni je yonglarok ni life cycle ni bebar gisa sawan yonglarok butui klango tuyo teo butui actually tamung thang bo improve ngo heda tadpole ni je sung mani ta ko tadpole stage ho ke o yonglarok bungni tamotong bungni bo tadpole to ahia doba let's kisa draw khayna tadpole ta ahia doba so tadpole ni onti khangao chikon structure to structure no sungno gill so jefur yonglarok tadpole afrong ga ke boro tambe breed khayhan eba tambe respire khayhan bungni gill bai kintu boro aste tori jefur yonglang thangka jefur frog nsuwi thango afrong ka bungni busak bisingo tam developing thango lang eba chini borok munsin he lang ta nke o jefur tori thango jefur adult frog thango afro ko tam be respire khai lang ba afro bono gil rok choi krai thang mane pai thang ta nostong thang nke ampure ni je adult frog rok buni je busak again kenja rok ni haino tamung tong moist eba kissing tong moist skin ni hinjao so o je yong laro actually bro lang ti bo oxygen no nai mano carbon dioxide no lang ti bo tiklai mano amo sara musung khanga ka buni je moist skin je kisi bu kurti bo oxygen no nai mano te carbon dioxide no yang te tiklai mano so ultimately yong larok borok ni respiratory organ ungo gill when they are tadpole ampure ungo je normal lungs ampure third ungo buni je moist skin so amrokno nor porikhao sungja kha ma sanai what are the respiratory organs of frog ni singa ke gill during tadpole stage lung and moist skin during the adult stage ne gozo kisa nor nukano kisa ojo picture ja kaji yongla ni ojo nostril bolte book ni je blam kaini nostril aing ti ni je oxygen habi boni lungs ke samwhere ojo tongo tei o je lungs ni pore je oxygen pura sorio thango tei respiration ni energy tiklayo tei je carbon dioxide je produce ma kamo tei chain he lungs o phaipiro tei lungs ni nostril tei phataro nokri thong ga phaji tak sung na lian je sini je respiration in human eba je sini je human respiratory system no tak sini first point oja suijak no humans are air breather sangtam no na sung no barno kusu bo he to ba tei onno barno kusum na bagi sini special respiratory system tona no sini je special respiratory system tamo sini two lungs okay tak sini je second point no na lian the human respiratory system includes tam sini human respiratory system tam including sung phatan simi chenglayana sini je bukung te bukung ni bising ni je hakor am sung nasal cavity ni no te or nasal cavity in pore kaisa pipe
pipe ngo a pipe no sang trachea ni no ampro trachea te bo chigun pipe dividing thang amno sang bronchi ni no te finally sini je lungs ni jang no bronchi ro khabi thang sini lungs bisang am sang bujile no just ang puri tong point no kaja okay third point kisan aile no the function of the respiratory system is to breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide in respiratory system ni function tamo oxygen no sini sori bising nani te carbon dioxide ni sini sori ni phataro tiklai ro nani sini fourth point is important a breath kaisa je hama ni je sungmani a hama actually kaisa inhalation te kaisa exhalation by mane salam jago one breath is equal to one inhalation plus one exhalation nam kisa mujuna to inhalation la tamba inhalation ka hama namani exhalation ka hama rohmani so hama na puru eba inhalation puru sang oxygen no nawo to hama rohor puru eba je exhalation puru sang carbon dioxide no tiklay so kaisa inhalation te kaisa exhalation e amono sang kaisa breath ni no eba breath ni no okay inga phari sang sini je human respiratory system no diagrammatically bujila yana so all the diagram no nuk tong na sini je human respiratory system ni tai sing ojagan ka ko nuk tong sini je human respiratory system bojan simi cheng sini respiratory system chengo ojagan simi omotamo sini je bukung nose te sini je bukung o tongo duita hakora no sangtam ne han sing no nostril te nostril tinyo je nobar ni je oxygen habo te haboi boro sogoi sini oje blamo sogoi blam no sing nasal passage ni no nasal passage te nasal passage tu sini je oxygen sogoi sini oje pipe high structure o pipe structure no sangtam ne han sing no trachea te sini oje trachea nuk nanor ko jaga mane chigun o jaga cartilage omo actually cartilage omo sini kacha type of backring ta o backring norom backring klibo ni no am sino je trachea no bulitong tambe bulitong sini trachea no rak rna ba sin trachea to pipe se boto norom se ekdom gai sini je hamana purte hamar ho puru nobar bang gobang ma onek pressure bai thang to pressure ni karone sin trachea phadi ban thang man phadi ka gele bahi ke salanya ba na thoi thangan le hedba so amno prevent khanya bagai sini o je trachea no phadi thana ni no hoite prevent khanya bagai tong sini je cartilage te sini je trachea bo thangte u jaga point so ke bo dui ba ko bakung thang o dui ba ko bakung jak pipe no sing no bronchi te sini o je bronchi sini lungs bisingo hawi thang taw o je o yang ni lang no khoito bisingni phunukliya yang ni lang no kai ko rawi phunuk jaga khonai di o bronchi thangri lang bising habi ka khanya bo taibo chigun pipe divide thang taibo chigun pipe o chigun pipe ro no ka sang tabo khunjine bronchioles te bronchioles yes okay nge tai sini je o je bronchioles in last paitha ko tongo chigun balloon hai structure o chigun balloon hai structure mo mal kha kabang mam pura milibino sini je lang no form khayo to je chigun balloon hai structure no sung tamni han sung no alveoli nge phadi sini je alveoli ni structure nai liana iko among ka sini je bronchioles ikomo sini je bronchiole te o bronchiole ro no nukan ko je structure ikomo among ka sini je alveoli te o alveoli no kam kai nuk tongo je blood vessels ro pai o ja mar khai bobai connect njak sini o jaga o je particular blood vessel am to capillary ni jago o je ksak khai thana hinka ka sini je artery mong ka ba thuino tu oxygen sorry ni je thuino tlango o jaga ni thuino tlango te o je blue color khai je nukmani norok je capillary no khsang vein ni no vein nga ka ba tano tu bong ka ba sini pura sori ni thuino tu sini pura sori ni je thui je phainio tam tong carbon dioxide gas tongo te phaiga kenyo sini o je yang thik to taw carbon dioxide gas soli tongo o carbon dioxide gas hawi thang sini je alveoli bisingo kintu sang hamana furu sini o je alveoli bisingo tam tong taw nga ka sini alveoli bising oxygen nga ka sini o je ksak capillary ba je artery hab thanai te artery sini o je lungs ni hoite o thuino sini pura soriot lang thanai te sini sorio thuini logi sab sogine oxygen
te thangoi sini sorry utilize khai respiration process complete ma pore ke tam produce nai carbon dioxide a carbon dioxide ke sin sorry ni o je blood vessel o je vein ti choli phai sini o je alveoli ro phaini te alveoli phai sini je carbon dioxide sini alveoli ni hoite o je bronchus ti sorry o je bronchioles ti bo choli thanai te choli sini bronchus ro sogine je bronchi ni hinjang structure amni hoite trachea o te sini nasal passage te nasal passage ni hoite sini nostril ti ke sini je carbon dioxide no baro no kori thane taun alien sini je alveoli bisini structure ojanor nukna je alveoli ko mo khaito pura full alveoli ke phunuk jaga mo khai o je ojan diagram ha kai capillary sara jate kaham ko bujna bagi capillary sara sat angur haing tong hai da angur bathai hai te o je chikon chikon alveoli o je kacha kacha je alveoli omo hazar tong sini lungs bisingo tai sini je o alveoli no rai ne khang ka nor nuga nom hai o chikon khotol tong khotol no sungtam ni han alveolar sac ni han o jaga no sini oxygen te carbon dioxide ni exchange singo okay oja simple animation like is a phunuk jak sini je inhalation te exhalation process no tai oja nai ni di sini yang left side ni je oja go sini oxygen hapmani lungs sogri mani tai je lungs ni je carbon dioxide tai sai nai nongkhri thangpi mani ai ke ru yang nai ni di oja ga hanga ka yang hanga ka sini je alveoli te ni je gaseous exchange manon phunugui tongo iko oxygen hapayo habini alveoli thango te alveoli no hoite ni oje capillary network ti sin sorio thango sini oje oxygen te carbon dioxide thanga ka sin sorini again capillary network ti no hapayo sini alveoli te o alveoli ni pore bo onkri thango sini je nostril ti okay tabo sung bujile na sini je breathe khaimani je mechanism eba je process no sung breathing khaima to sung je hamana mane te hamar homane ama actually bhaike a mechanism no so porlen to gudno roja kaisa animation nukna o jaga je structure o jaga ni structure rokna kaisa bujuga no o je background no je nuk tongmani o je khaklap ni je background o khaklap ni background rokna sung rib ni hono rib rib tai sini je o je ribs kabama ribs miliwi kaisa jail eba kaisa cage pinjara high structure chlamo o pinjara high structure no sung no rib cage to sini o je rib cage bisingon tongo sini lungs tai amni pura rib cage tolaw no nukna kaisa tam saka tolang tomani kaisa brown color ni structure omo khai sini je cartilage eba background klui o background klui bo jehetu background se klui nga khaba bo marka flexible mane bo mane bini shape no change khai mano bo waisa saka thango waisa tola phayo waisa saka thango waisa tola phayo o structure no sung diaphragm ni hono te nor khel khaji sini diaphragm ni hinjaknai bo tola phaipru nga khe sini rib cage waru tor sao te bo saka thangpru nga khe sini rib cage chikonai thang kam ke khel khaji rib cage to sini je diaphragm tola thangpru khe tamung rib cage toro sini je diaphragm saka thangpru khe rib cage chikon okay so I khoja ta isa diagram bujlen tabo sini je breathing mechanism bepare o jagao kijan nai ni di sini je o je rib cage bisingo je tongnai komo se sini lang ikomo tai yangobo ikomo te lang sini o je rib cage bisingo kaham kanyo protecting tongo tai ko background roi komo omro khaba tamne han borna sung no ribs ribs tai sini je o rib cage tola tongo ikomo o je cartilage ni hamani background klei omno sungtamne han sungbono hono diaphragm diaphragm tak sini je teksa kognor mutunar di sini je ribs bai sini je lang ni je bukur krija sini je lang ni je bukur amo kaham ke nang laijak ke phalaijak kaham ke phalaijak sini lang ni bukur bai sini je ribs ni hinjaknai background ego tabuk sini diaphragm tola thangprung ka kaisung hamana prung ka tamang hansung when we breathe in when we inhale sini je diaphragm tola digi thanga ke bo o ribs ko ribs ono bo dagarna chengo diaphragm dagarna chengo amni bagi sini je rib cage war sao bo tor khanga kanya sini je rib cage tor khanga ka sini je lang ni bukur to o ribs bain theba jak le nge sini o je lungs bo phuarna chengnai bla phuar ka sini je lang mana phuar ka hanga kai sini je nobar tongnai je oxygen automatically sin bukungti surut ka habi sini langso pungui thang among ka sini inhalation je breathe khemani tak sung je pur hama
कर हर आफ्रो सिनी जे डायाफ्राम तामने डायाफ्राम तावका सागा दिगि थानाय सागा दिगि थाङा सिनी जे डायाफ्राम नि साइज जिकोनै थाङो त आमनि बागै सिनी जे रिब केस नि साइज जिकोनै थाङो त रिब केस से जिकोन हबा लांस बो जिकोन नाइबले लांस हेबजाक तिंने हे दबा जे लांस बिसिं जे तंनाय जे नबा बो automatically सिनी बुकुंति नंखरि मातों सो किसा त किसा एनिमेशन बाइते किसा काहको बुजिलांग चेष्टा खायन मनो जस्ट वन मोमेन्ट नगो कनाजि सिनी जे रिब केस तला थांप्रो सिनी डायाफ्राम तला थांप्रो रिब केस वारो सिनी डायाफ्राम सागा थांप्रो रिब केस जिकोनम तनो नुगिन तंना ओके सो नेक्स्ट स्लाइड एको सिनी रिब केस सिनी डायाफ्राम तक तला थांगा रिब केस वारो वारखांखा लांस वारो वारखांखा कनि सिनी फातानि अक्सिजेन हापयो हमका ब्रीदिंग इन आमने परे तेसन नाइदि जे डायाफ्राम ताके सागा थांगा कनि सिनी रिब केस जिकोनै थांगो लांस जिकोनै थांगो तै सिनी जे लांस बिसिं तंनाय जे हामा फातारो नखर माथों सो दिस इज ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट एबा इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आमनन जों ब्रीदिं नि हिया दबा त आमनन अम हाइकेनो सिनी जे माने ब्रीदिंग नि मेकानिजम उंगुमा खबरता आई होप नरो बुजिखना ओंके ताबुक जों बुजिलायानो सिनी रेट ऑफ ब्रीदिंग नि बेफारे रेट ऑफ ब्रीदिंग बोलते पर मिनिट 1 मिनिटो जों कयबार ब्रीथ खाय एबा माने कयबार इनहेलेशन एक्सहेलेशन खाय मा खबरता Also, the average breathing rate in an adult human being is about 15 to 18 times per minute. So, sini breathing rate tama 15 to 18 times per minute. Minute to प्राय 15 থেকে 18 বার breathing খায়. Okay. Sini जेफ्रु heavy exercise जेफ्रु खायो जेफ्रु खेला रक थंगो एबा ब्याम रखायो आफ्रुसिनी जे ब्रीदिंग रेट तेबो बारी हुइ थाङो इट बिकम्स मोर leading to more supply of oxygen and more energy production required for doing physical exercise माने न सिनी जेफ्रु जों खेला रखायो एबा ब्याम एबा एक्सरसाइज खायो आफ्रु सिन सरी ह्यूज अमाउंट अफ एनर्जी न बिसिनी जे ह्यूज अमाउंट अफ एनर्जी ले ब्यानि फाइने बा रेस्पिरेशन प्रोसेस बनि फाइने बले बे रेस्पिरेशन प्रोसेस इंगनान बगैले ऑक्सीजन नांबले गो ऑक्सीजन सिनी ह्यूज अमाउंट अफ ऑक्सीजन सिनी नबानि सतन जाना नांनाय आम बगैनो सिनी जे ब्रीदिंग बो मारखा स्पीडिंग थं सो जों आइका एकदम ब्रीदिंग रेट माने स्पीडिंग सुगै थाङो त ब्रीदिंग रेट पर मिनिट अनेक बाङै थाङो त आमनि कारणे ह्यूज अमाउंट अफ ऑक्सीजन सिनी सरियो सप्लाइंग त ऑक्सीजन हेल्प बाय जों सिनी जे एक्सरसाइज न खाइमानो हाइतको ओके एनीवे ताक जों कयेकटा निनि रेस्पिरेटरी related diseases rono singja nailian o jaga nugo tamni sija anemia ta anemia mane tamo anemia mane sini je sori ni sini je body ni je eba sini je thui sini je blood ni emon omo kaisa disease je jaga o sini ungo iron ni deficiency ni karone ta omno bujona thanga actually red blood cell ma thangsine sini thuyo sini blood tam tong sin blood tongo red blood cell takrom de sini red blood cell le sini red blood cell ni je plasma membrane no o jaga je plasma membrane no kaise chemical tongo kasa color ni chemical no so actually no hemoglobin tabuk o je hemoglobin ni hinjak nai bo tam ni hoite formung bo formung kaise mineral a mineral no sangtam iron ঠিক আছে সো ও আয়রন নি হেল্প বাই হিমোগ্লোবিন ফর্মগো তে হিমোগ্লোবিন তংসিনি যে রেড ব্লাড সেল নি যে প্লাজমা মেমব্রেন তাবুক जेफ्रु जों हामाना हाखानि सिनि जे অক্সিজেন सिनि जे नबानि অক্সিজেन सिनि लांसो सगयो ते लांसो सगयमा पुरे सिनि जे एलवियोलायो सगयो एलवियोलानि सिनि जे ब्लाड भेसल लको सगयो ते ब्लाड भेसल नि सिनि ब्लाड सगयो दबा सो थुयो ऑक्सीजन हाब थाङाखैनो बतामं बु आरबिसिनि जे हिमोग्लोबिन कफाइ थां हिमोग्लोबिन जेमन आठा है सामनो कफारनानिও हेल्प खायो ऑक्सीजन कफारनाও हेल्प खायो ताबुक ओ जे ऑक्सीजन ब रेड ब्लाड सेल ओ हिमोग्लोबिन कारणे जे कफामानि परे ओ जे रेड ब्लाड सेल सलि थांगैनो सिनि जे टिश्यूज रगो ते सिनि जे ऑर्गेन्स रगो सिनि ओ जे ऑक्सीजन याखारिरिनि सो अल्टीमेटली सिनि ऑक्सीजन सिनि थै चलि मानो आरबिसिनि कारणे एबा रेड ब्लाड सेलनि कारणे ते जे रेड ब्लाड सेल तने जे हिमोग्लोबिननि कारणे किन्तु इमेजिन खाइदि जे निनि शरीरव आयरन से करि खाता आयरन कमी खाता ड्यू टू सर्टेन रीजन
Nini sorio iron komi kanga kanya nini je sorio hemoglobin produce ma kom nai we hemoglobin produce ma se kom kanya red blood cell nini je hemoglobin onek patla nai romdi omota kise sini red blood cell te sini hemoglobin ekdom kriti puta onek kom tipu ke tabuk amni karone sini je red blood cell bo oxygen no bisi keri khemangala bo onek kom keri kheni mane sini je blood je sini thoi oxygen keri je khemi yang tongka hetu ba ga o oxygen se keri kam ke inglia ga sini je cell rok oxygen kam ke mayang nai ko oxygen kam ke mayang ga sini cell kam ke respiration khemi yang nai respiration khemi yang ke kam ke energy tiklaimi yang nai ga sini sorio energy se keri khang ke sangtam nai sing onek weak nai onek norom nai ekdom leta asta lengja ko tiredness ekdom nini sorry kam ke samung khyan ba ekdom keram ngi nang kulum ke sang tong ye condition non sang anemia ni hono so anemia mani karon tamo deficiency of hemoglobin eba deficiency of iron that leads to deficiency of hemoglobin and due to that the capacity of our red blood cell to carry oxygen reduces that is called anemia okay ta kise english with it khana deficiency of iron in our body leads to low hemoglobin production that reduces the oxygen carrying capacity of our body leading to low energy production that causes weakness tiredness breathing problems and causes person to look pale and thin this condition is referred as anemia gatonor buji khana ke very easy anemia mane ta next time porikha ko phaikang ke kaham ke sidi di anemia kunia just hemoglobin je deficiency ni karone sini je sorry oxygen no kam khatlang mayang ri je leng mane am rokta okay takta gisa disease amo no nosung carbon monoxide poisoning tabuk nini je carbon monoxide mane si carbon monoxide ang kisa ojaga omono sigraw no tamo carbon dioxide carbon nilogi oxygen koita duita ambagin simbono carbon dioxide ni hono betak je carbon monoxide hanjak na kham khatam sam khai carbon nilogi mono mane no one mono oxide mane no one oxygen so carbon monoxide ni formula CO to sino je carbon monoxide it is very very poisonous for our body te o je carbon monoxide byang produce boro mansung sini je gari ni hoku bike ni hoku e a jaga sini je carbon monoxide mane tongo to carbon monoxide jodi nin chorio belani hap ka rom dinung emon rumo tongo je jaga oxygen sekri ka suru carbon monoxide man kuplung futa gatang ning o carbon monoxide no nin chorio date carbon monoxide sini je taise problem carbon monoxide ni sini je red blood cell ni je hemoglobin kri dia sini je hemoglobin tai o je carbon monoxide mar khemili lai in fact on the let's say sini RBC ta sini je RBC je hemoglobin je tongmani omo sini je carbon monoxide no marka hamja gotabo engka logi na plant o carbon monoxide je sini je thuini je RBC ni hemoglobin no kphai thangbayu te oxygen ga khai kphanani se jaga maya so tak saw bang tongkha carbon monoxide sab komi tongkha oxygen engka tawuk sini soriwo oxygen ni jaga carbon monoxide bisi hapsine bile engka mane no oxygen soi gla khasin soriwo engka oxygen soi yang nga khaino sini je tissues rok thuina chengsinai tei jotun se firstly sab impact nai sini brain rok huge amount of oxygen nangu kino tabu to oxygen se kri so sini je brain no tongnai sini je neurons eba je brain ni je cell ni jangna ro boro thuina chengsinai thuiga kaino nang tangsinai nang ultimately nang lengna chengsin mane nang you will become fit eba lengi thanai tan lengi ni ultimately ni brain damage jang thanai to brain damage ni karone ning stroke nai amba am ni karone nang thuinai so this carbon monoxide is very very dangerous the carbon monoxide ni ba karone je boro rok mane lengot eba khai in severe cases thuyo yomnon sing carbon monoxide poisoning nei hono nungke omobanyo sungsini second life process je respiration ni jaknai ambusung complete khailikya nasingi tongdi part 13 ni bagi tesini je part 13 no sung chenglai sini next life process transportation belai ka hambai paithak jora nai tonga bagi